muraho neza, nitwa Vincent. Ku munsi w'ejo ubwo hari kuwa gatanu ku itariki 21 z'ukwa 2025 nibwo haje kumvikana inkuru mbi, inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje, inkuru idakwiye kumva mu matwi y'abanyarwanda. Imodoka muri kubona hano muri tablo igiye ku mutuku, iyi ni minibus itwara abana b'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere primaire bari bagiye kwiga. Iyi fuso rero yisanze hano yari iparitse, abana barimo barajya mu modoka irayigonga bikomeye, abana 18 bose barakomeretse kandi bikomeye cyane, wari umuborogo hariya muri Kamonyi. Iyi fuso rero yagonze iyi minibus yari itwawe n'umushoferi wasinze, kuko ngo bamukuye mu modoka basanga yasinze yazengereye. Mwumve mwabantu mwe, ibintu bitema mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gutwara ibinyabiziga wasinze. Iyi mpanuka rero yabaye ku munsi w'ejo hashize, hari kuwa gatanu, nibwo umuborogo watangiye kuvugira muri iriya modoka yagonzwe. Abaturage batangiye kwirukanka cyane baza gutabara, ariko basanga n'ubundi iyi modoka yayigwiriye bikomeye cyane, yayiryamiye kugira ngo bakuremo abana. Byari ibintu bikomeye cyane. Shoferi w'iyi modoka utwara imodoka yasinze byatumye abana bahangayika, bituma abana bakomereka cyane. Ibaze nawe kubyuka ufata umwana wawe ukamumanukana ku muhanda kugira ngo imodoka imujyane ajye kwiga, ugataha wagera mu rugo ukumva baraguhamagaye ngo umwana wawe akoze impanuka. Ni ikintu kibi, ni ikintu mu matwi yawe utapfa kwiyumvisha, ariko nyine Imana irimo yabarinze bano bana bakomeretse gusa, Imana ishimwe. Iyi fuso rero yavaga mu mujyi wa Kamonyi irimo igenda yerekeza ku karere, nuko iza gusanga iyi modoka iparitse ya minibus. Iyi modoka abana bari barangije kwicara, hanyuma shoferi agiye gusimbura ngo agende. Shoferi rero w'iyi minibus yari yicaye mu modoka, abona imodoka iri kumusatira, kubera atari yakije imodoka wenda ngo abe yayihunga. Yakomeje kwicara, umutima uramurya, aravuga ati Imana niyo irakora ibyayo. Agiye kubona abona iyi fuso iraburiye, nta kintu yabagize, bihagarariye gusa. Imana irabarinda disi, ntihagira upfa, bakomeretse gusa. Abaturage rero banaje gutabara bano bana. Uyu mushoferi w'iyi fuso aba aribo bajya kureba, bamukuye mu modoka yabaye ibyatsi, yazazamye kubera inzoga. Imodoka rero ngo bayisanzemo n'ibyuma, bya byuma nyine banywa. Abantu rero bahise bavuga bati izi nzoga nizo zatumye akora aya marorerwa, akora iyi mpanuka. Gutwara imodoka wasinze ntago ari ibintu byabyo hano mu Rwanda, nta nubwo byemewe kandi birahanirwa. Shoferi rero yakoze akantu kabi ko gutwara imodoka yasinze, none reba ibimuviriyemo, arenze yanagonga abana b'inzirakarengane, abana batoya bari bigiriye ku ishuri, abana batazi icyo bazize, abana b'abaziranenge. Ni inkuru mbi rero ku babyeyi baba bana bari babohereje ku ishuri, ariko gusa uyu mwaka 2025 impanuka zikomeje kuba impanuka mu muhanda. Abasenga ni musenge, kuko izi mpanuka zikomeje gutera abantu ubwoba, zikomeje gutera inkeke abagenzi bakoresha umuhanda. Ni ibintu rero bitari byiza guhora wumva mu matwi yawe ngo impanuka. Ukoresha umuhanda ukunze kugenda mu binyabiziga ni ikintu kitoroshye. Abaturage rero baje gutabara, ariko abana niko batakiraga mu modoka, ukumva umuborogo ni mwinshi kubera iki kifuso cyari cyabaryamiye. Ibintu bitoroshye, ibintu bibabaje, ibintu nawe ubirebye warira. Gusa Imana yabarinze disi, ntihagira uburira mu buzima. Umushoferi w'ifuso wari wazazamye yahaza inzoga, nawe kugira bamukure muri iyi fuso byabaye ibintu bigoranye, kubera ukuntu imodoka yari yahengamye. Byabaye ngombwa ko bayurira, ariko yari yahengamiye nyine iyi minibus. Barayurira bajya kumukuramo. Umuntu wageraga ngo yimennyeho inzoga, yari ari kunukaho amayoga y'ibyuma
bamukuramo bamuhagaritse hasi, ahita yitura hasi. Wibaze nawe wa muntu we, umuntu wari wasinze gutyo ariko akihambira ngagiye gutwara imodoka. Aba bana rero bagonzwe n'iyi modoka bahise bajyanwa mu bitaro kumwe na shoferi wabo. Gusa ibitaro byaje gutangaza ko aba bantu bari buze koroherwa. Imana irabarinda barakira bifashishije abaganga. Rero abaganga baje gutangaza ko aba bana b'abanyeshuri bari buze koroherwa. Gusa Imana bafashe disi bose boroherwe, ariko harimo abakomeretse cyane. Ibaze ni abantu 18 b'abana b'abanyeshuri harimo na shoferi. Iki kimodoka kikabagwira nta n'amakosa barimo. Kugeza ubu ngubu rero umushoferi afungiye kuri sitasiyo hariya muri Kamonyi. Nimwe babaye bamucumbikiye kuko gutwara imodoka wasinze ntago ari ibintu byiza, none we yanongeyeho no kugonga. Ariko aya ni amakosa y'umushoferi n'ubundi. Iminsi y'igisambara bari 40, kuko ndakeka ko ubu ngubu atari bwo atwaye imodoka yasinze. None iminsi y'igisambira ageze arafashwe. Polisi ishinzwe umutekano mu muhanda rero nta munsi idahora yihanangiriza abashoferi yo kwirinda icyateza impanuka. Ariko hariho abatabyumva. Urugero nk'umushoferi watwaye imodoka yasinze, icyaha gikomeye. Icyaha buri muntu wese ukoresha umuhanda n'utawukoresha n'umuturage wo mu rugo aba bizi ko abatemerewe gutwara ibinyabiziga basinze. Ariko umushoferi yabirenzeho arabikora, none agonza abana b'abandi. Ibintu bitari byiza mu matwi y'Abanyarwanda ndetse n'ababyeyi b'aba bana. Gusa ikiri cyiza nuko Imana yabarinze. Ikindi kandi bakaba bakomeretse, gusa abaganga bakaba bari gutangaza ko aba bana bari buze koroherwa. Imana ikomeze kubarinda disi boroherwe, bazongere bisubirire kwiga. Ngiyo rero inkuru mbi hariya muri Kamonyi. Minibisi yari itwaye abanyeshuri bagiye kwiga 18 harimo na shoferi. Ifuso yaje irabagonga, irangije ihirimaho. Minibisi irabandagara. Mbese wagiraga ngo ni imodoka bafashe bashira hejuru y'iyindi. Ibi bintu bitoroshye, ariko abantu bari bayirimo b'abanyeshuri batoya nta kintu babaye uretse gukomereka gusa. Imana ikomeze kuborohereza kandi imiryango y'aba bana ikomeze kwihangana, babasengere. Imana iri bubakize. Ngiye mubanye muri aya makuru rero, nitwa Fetsa. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru tuzajye tukugezaho azakugeraho mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.